martangiang mahita, dami ni dibata na sumurung siyan sa luhu na roha, imamangaramoti ati-ati dohot pikiran muna, di bagasan Yesus Kristus Tuhani. Amen. Shalom mamanginang, horas madihita. Hata ni tuhata nagabi zamita di minggu tasadarion, di mana tersurat di Psalmen B24. Tazaham ayat sada sahatu ayat siya. Psalmen B24 ayat sada sahatu ayat siya. Pujaha madihita sonoma hatana. Tangiang mangido haluaon. Ede sian sidapit. Saya lu si maawali debatani hati goraku ia huzouho. Jala palu bangau jumpa hagugutan. Asi maroham diau. Jala tangihon ma tangi aki. Ia hamu pino parnijolma. Sadia lelingodo lia rohamuna di hasa halauki. Sadia lelingodo haholongan ni rohamuna nasohasea. Jala joromuna gabus sela unang soboto hamu marhasurunga do di bahi jahuba kahasianna matua ditangi ho jahuba do molo huzui bana holsoho kamu hian ma asa unang dapot dosa dapota dosa marhusari ma rohamuna dungro di podoma kamu asa sonakam sela pilih kamu ma pilihan hati goran jala marhapo satu jahuba mahamu la doakan nama dok tungis ma manupak kondading gatuhita alayal ali jahuba sai pasodakku matuhami sodang nibuhim kumodang dolas ni rohaku dili hokosian dinasida di hamamasani gotiloneme dohot anggur nagabisi tutu sonang duang hupapeak huhut mamitornok ay sasada hodo ali jahuba pasona ngau maringanan idonggo saatna hureni tuhata edetana kalingani masaulihidu bering siani majolohita laho manguhal zamitaon dungi paingotok kita taringotu lomone rohani jahuba nomor 772 nakaningani ado didok disi na parjulu bukamu majolo musena manang bisa ditampilkan lagi tuhakudo pature dalaki Tuhan membenarkan membetulkan mengarahkan setiap langkah yang mau kita langkahkan. Jadi, oludo di sada tiki, hobar tu pikirata, hobar tu pos di rohata, ikon tu sama au mangalaka. Inilah keputusan saya mau ambil. Karena setiap kehidupan kita ini adalah keputusan. Jadi ngolutan waing ini adalah hasil keputusan kita beberapa tahun yang lewat. Aina huputus sodo au marsikola teologi di stiti dungiro tuhata ditupahi iduban na buya zongjong nuang di son. Jadi hidup kita hari ini adalah hasil dari keputusan kita beberapa tahun yang lewat, beberapa puluh tahun yang lewat. Hidup kita hari ini adalah juga karena keputusan orang tua kita mendoakan kita. Tuhakudo pature dalaki. Ingot tamu mungkin hiadu hamu kecewa di sadetiki. Wasa songonon. Hapedung selesai ma persoalan ini. Nuaing taida ma bugas di patai. Naung talewati i dungi tadok maulihati ma Tuhan
Ay nakuri po sa kanong gabi rin kasudina. Tuhaku do paturi dalaki. Lapatan yon, ada campur tangan Tuhan. Tuhan yang maha sempurna itu dan kita yang tidak sempurna. Dia sempurna di dewatai pasikopok kita naso sempurna. Ada keterbatasan kita. Ditiki dia magalehi ta Roma tuhata idang bah amata situ pulut ko sono do benoko. Inang buru hobingon ko sono do benoko. Inang buru lubison ko sono do. Opu siedu ko sono do benoko ina tuhata. Alani mari kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Alanya Tuhaku do pature dalaki. Oma jolma namar pakiri mo dingoluna. Dohononya kana prosyedo buti dingoluna. Tak pasobun itu Tuhaku au. Jadi optimis do jolma na prosya madalani ngoluna. Tuhaku do patiur lakaki. Molodidok Tuhaku do patiur lakaki. Udah sipata merdala kita di nahulum. Alaya lanunga roh Tuhan patiurhon pikirata rohata doh lakata tak tertuk-tuk kita di sini. Kami boleh tulus dala si dalanata. Bodoh tiki merdala kita heran na merdala ni duluk-duluk. Lo jahita. Ale Roma Tuhata si duluk-duluki sipata marito gutangatai buti. Olo sipata Tuhatai sa toru laho manuhu kita, madorok kita. Tuki berhasil mahita. Siya nasa rohaki hupasahat nguluki. Amaginang moluadong zol manolu pasahat ngulu na tutuhatai ima na martangi ang guibana disi. Molodidok pasahat nguluta nguluki. Dia percaya ada Tuhan yang luar biasa. Kemudian dia tahu dia itu sangat kekurangan di segala hal. Dungi di do ibana Tuhan gale duau. Dunga hudalani ngulukon. Mardonga toko ba udah. Nebana Tuhaku do patiur lakaki. Amanginang nang dohonon na. Jolma namar Tuhan olo di martangian. Jolma nolo martangiang ima jolma na margugu. Jolma si partangiang marpos ni roh hadwi. Madalani nguluna. Tutuolo di ba na marsak. Ayang sungo si Pilibigo iba na marsak. Alani hudang mazulo hamu mangedehonon sada ayat pe. Edeon. Alebuti itiki mangedehono kita taingot ma juru pitu hatta duhita. Taingot ma di sana tiki itiki pasikulah geleng tai. Sada tiki hadu hita dang mampu, tapi Tuhan memampukan kita. Di sana tiki adonggora pengalamata tumatangis kita manangalani ahamai budolan di geleng budolan di sahit. Alai marujung besude dungi gabe permona kita. Tarik maju. Iya. Nomor 772. Tong madoho tamu song lideri marede. Ale pas ma dihasikat singai not nai baik kamu. Pungguan nama penak kaningani. Tong mak sudi mahita marede. Holan ayat sadai.
Lumaginang adonggo opat tulu tipe ni jolma, opat tipe ni jolma namar tangiangon. Tersongod dia mai tipe na parjolo tipe ni jolma olo di bana gogo mulau-lau diulatusan hira na hurang partikian, hira na hurang zomi, sabingui hurang di bana gugui bana mulau-laun alai galai bana martangiang. Anong go jolma songoni tipe ni jolma sai dilubatusan gok hepengna alai hurang martangiang. Olo do jolma mulai jam 2 pagi subuh nungalawi bana mas hari si sarion mulak may bana mo say nang tujab alai taksi partangiang ibana ang tipe di jolma songonon taksi tiruotaw bodo mulaw-law kita kumulaw-law ikot do alai gabe los lupa ibana martangiang. Amangin ang tipe na paduahon ima adong go zolma gugo martangiang aleotik mulaw-law ba si holam na martangiang may iba na to well tiki martangiang alay mulaw-law dakadong wama songonon romi ba na to ngay torsay sa to nga ulaki aladong ko man do sa to nga ni ulaw sa to nga ni tangiang do ulaw ngay torsay silisay sa to nga ni ba hurang dinggad do songonon ugoda nga man do menghayalon pay may mahon buzizat pay may mahon ka wama do hol hira na menghayal may ban mulaw-mulaw dangolo alimar tanging naguguan adong gotong horong na patuluhon songod dia horong na patuluhon aung iboto amoy dangolo mulaw-law dangolo martangian parang no to be mulaw-law pe dangolo martangiang pe dangolo wala majabar yun adong gozol masongon yun la sohiyay ba na martangiang ang binoto be moluzon tipe na papaton gugu mulaw-law gugu martangiang adong gozol masisongonon jalik ko songonon do si turota martangiang may bana to alija huba nang mulaw-law na unuay at tarulawo ulang mardong at toko parbisu iyaw Tuhan kung ijulay ba naman sulaw noon mula iba na siya karejo na martangiang iba Tuhan mauliate nung hukarahon sudi ka mampakko sa daryon posro ako di paso-paso Tuhan postor aku akagaleki pahupuk ko si binik helaku paromay ko yanakok boruk ipaso-paso ngolu si partangiang jalibana tong mulaw-law manginang horong na paupatonom man yan tipe na paupatonom man yan na di halomoho tuhata ayadonggo nabuy si berengota gugunitan yangon jadi hulului do hubereng aka referensi huwa ma sen gudang ayat alkitabi Yakobus 5 Yakobus 5 ayat 10 satu ayat 10 alwi
Yakobus 5 sokonom marido. Mulu adong di tonga-tonga muna na manaon na porsok martangyang may bana tangyang niya ka na porsiyay abaniwa na margu abaniwa na malum abaniwa na marpos ni roha ido guguni col masih partangyang mulu adong marlas di roha marede may bana ipuji matuhatay mulu adong na marsahi di hamu di zoma kasih tuan ni huria asa ditangyak ko ni bana di dapol may bana dohot miyak marhiti-hiti kuar ni Tuhani dungi pangoluon ni tangyang hapor siyaw di mana marsahi di jala paheheon di Tuhani may bana sesama nang dosana molo tungadong diulahon amanginang ayat 10 nomi atong marsito potod dosa mahamu dohok marsi tangyangan asa malum hamu na margogo si tutudo tangyang ni partigor molo di haburzuon. Jadi adong go dibuat sada contoh ima si Elia. Zolma do si Elia sabako dohot kita. Kuguri bana martangyang unang jolo roudan jaladang roudan di tanoi. 3 tahun 6 bulan lilingnya. Dugi diulahi martangyang. Jala dilehon langiti maudan. Dungi di patubuh ma tanoi ima perbuena. Mulu hujaha Yakobus 5 ya 15 sahat saplalui nanang dohonoku laho manuaton haporsyauta asawolo do hita martangian ko si partangian go hita samargo go hita asa gabi si parmonang go hita tele komersitu to hita martangian igot tamuma guguhiedo akasi partangiangi madala ni nguluna dalam marpos ni roha aleunang ma songon yado hujaha status di media sosial tersongono matangyang nibana langit nibana bisakah kau turunkan harga skincare aku tekor sekarang tak boleh songoni tangyang ini bisakah kau turunkan amatani yang niaka harga skincare karena saya tekor dah soal di martangi belum martangi yang tulus ibana lai budang gua kacarita taring utu na martangi yang on aku bawa tu bahasa gabi ulu nang bibir jol martangi ya kima katata yami di Jawa nong kotong pengalaman HP na inang martangyang majoloho ina manang na di partangyagon no manang na di parpungguan manang na dong acara-acara uro mabiri mana martangyang tangolo ay aku buat kacamata kuin media do hubungan di kacamata dohot martangyang ay sumar kacamata pigita bodo martangyang. Jadi udang adong manulak na martangian. Otikpi patureon ni debatado asal molo hitap martangian. Udang apala sempurna kata-kata tay laho pabuahun sudiaka na dirohat tay. Tapi Tuhan memahami itu. Ola ni olo hitap martangian. Dia tu si debatado. Olo hita martangyang lapatan na uduk kita tu debata tak okui bana silehon ngolu sileho paso-paso tak okui hita tang mampu hita mengadupi nama saon itu belum martangyang joloma atong prasejarata sejamita ibaga sa tikion aparjulu jangan malas berdoa
Karena doa itu adalah nafas kehidupan orang beriman. Menunjuk nafas kehidupan, berulang martangnya kita, pedang marhosa. Ulang marhosa margu kali mahita. Perlu dihita oksigen. Iba mulu martangnya kita, dapat kita magugui. Jangan malas berdoa. Doa adalah kekuatan orang beriman. Puasa gabi bergugu kita. Karena kita melibatkan pihak yang paling sempurna, yaitu Allah. Jadi natapaluas do dewata mengurupi kita. Allah itu sangat sempurna, maha segalanya. Dia mau membantu kita, peduli dalam kehidupan kita. Nah, ketika orang mau berdoa, maka dia akan menjadi kuat karena dia melibatkan yang maha kuat itu. Jangan malas berdoa, karena jika engkau berdoa itu menunjukkan engkau taat dan rendah hati di hadapan Tuhan. Manginang langsung datang dohonoku nungatar pilit biaka fungsionaris ni huriata. Naung dijahahon nak kaninga doho dilantik. Ele-elek kutuhita taulama talehoma tikita pikirata dalam mauliati ma alaulu hamu mangalihon tikibuna pikiramuna lahu pahibakun pakubasyu di tonga-tonga ni huriata ulak kuno mauliati madiaka hamu manami nanami alaulaw nabor dui uluru sipata ulaw sisugui nadinggan do diulahon akaseksi ale romanasi kajago-jago ni dah terhera nang tampil mayati udah gono kata hata do Tuhamu ale ngot tamu di bagas joroni Tuhan do hamu terpilit hona lantik pasu-pasu tu hatam hamu sedong gono nak hata-hata sedong ale ko semangat do hamu. Alina saudara pagi dua kutuhita kanong terpilit, apalagi para taon, bedara sekretaris, badan audit, doh dewan datului. Mari kita berbuat yang terbaik untuk rumah Tuhan. Ikonodo prinsip si dohono muna. Saya melakukan ini untuk Tuhan dan karena Tuhan. Oleh songo dido prinsip niaka pakubasion tidak akan pernah kecewa. Apapun. Karena apa? Dasar untuk melakukan itu untuk Tuhan dan karena Tuhan. Alani tes mabaik kamu akapaku basyota. Uli mabaik kamu. Baik di parar tahun. Budang ganeng si hubasata. Setado kakaruas di huria roba hamu marminggu. Songon alin wanggunay nga bagabe ngauli. Ali bulu panas doon saya markipas-kipas ibana baroman no namata inata uti meba ali ang gunang daang beda ay turhuba sa kaparatauta ada buah maduri tugare ay wasa buah no maduri panas yan bergati-gati hita do marsikipasan ni natungidi sa tado ro tugareja zolma tapi kita tidak layani zaman yang datang. Isalah ke penyambut ngapojo ipuri ape rumah hita keperhalalu sai holan na hundul hita ape pelayanan ni kusibay itur tahubasi tajuna sida tu sadaman tu sadainang nyona carada mula dong akan narikot itur tahubasi bana. Nah itu prinsip transparansi di keuangan. Kadang benwang na tertutup. Jadi itu nang taule sa lilingon. Nunga terbuka. Ale mula dong pihak masukan songo dia do asal lemdinggan naka transparansi ni aka program dohot anggaran. Hari kita berikan masukan. Itu di tahunon lasrohan nami 2 share ruas ni huria gabi badan audit. Saya ada masih perhaladu. Nanaing siyaw dito ni madakola kepi. Ada program ni huriata.
mardala do marturia, mardala do koinonia, mardala do diakonia. Wasa dang mardala ni, namabay dang mardalan. Ay suze, wasa so na marsak no parataw ta do bedahrata. Ana so dong gunong dana. Atuk si dia mabuatota danaon. Wado database ni huriata. Nunga ding gabi, akot na pa ding gamba musena. Sahat tu kebersihan, do haulion ni lokasi taon. Tahu ba si may amanginang. Na berikut adong masih ada cerita alay mungkin kamu pengehay bigyamu cerita tu nomor tangien goon muluh pa buah pion asa rajido hita martangiang unang baile hita martangiang jala talati diri hita martangiang talati hakageleng tay pahuputay bornok sala Roma punga bornok kau dulu berdua ya itu Roma pahupu na maragwar si bornok itu martangiang may bahana dame kau opung berdua dulu. Wah, itu martangi yang betul. Alai ko parjolo dihita dibering pahopu martangi yang. Jadi dong masada namasa na tersongonon. Jadi dong masahalak na posubulung masuk pegawai negeri na penes di kehutanan Provinsi Riau. Jadi bahasa-bahasa tu. Kalau nilasnya rohani keluarga diundang mah abain syukuran. Ini udang makadongan dan apa sebulung. Bah malasnya rohani ta. Puasa ay masuk kapelaita. Tu pegawai negeri di kehutanan ini. Ini magam mahalahi merdalam macara ini madoko kata ma apa teroma napuna ugasan napuna caranya uti meiba anggotanya yang panutup ikut siya tulang goit na ini baik ang masahala di si naikut tuaw habi medebun agu ya mang ibering ato ay mana ro tulang dia natoropi aku ya mang buharu na ngorin na upagi do hami masya tulang martangiang da tangiang panutup tos tangiang ko kamuma yo beremu non tangiang ko kamuma tong sipangan tangiang ko kamuma cara taon nang merdalan ini lalu dengan kaki yang gemetar dia berdiri serta dengan suara yang mulai bergetar. Dia memulai doanya. Boleh bergetar suara. Akaduk mulai. Pak napi ngaku akaduk tinggal hitiri bi. Mulu makusad di bana di dinding, mulu dindingi misalnya sian triplek. Ngaguduru ni. Daga indah tunggu dia. Marilah kita berdoa ini mana. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga. Hoho bimana satokin. Terima kasih kami panjatkan kepadamu. Oleh karena Engkau menyertai acara kami dari tadi hingga sekarang. Hoho bimana satokin musena agak liling. Mulai beri kadongan na itikributi arweng dohonon ni tulangon ina dugido iba naman Tuhan malam hari ini bereku keponakanku besok akan pergi ke Pekanbaru Riau hohom mulai itikir dongan arwen ay dia mengusir tangiangon Yuduti mamuse karena dia sudah diangkat menjadi pegawai negeri. Jadi
hohom. Amulay magobe, siya lutuk-utuk, anak ng sidonon na. Jadi, turnay ba naman? Selamat jalanlah Oktober manina. Happy very nice Oktober makurua. Selamat jalanlah bereku Oktober man. Jadilah kau pegawai yang sukses yahin. Ya bere. Mertangiang ko sa sitogan awan. Alela su terlatih hibana. Uduk ni tangiang ngabi gabi mardoko kata may ibana. Ahmad ibana. Selamat jalanlah kau bere Oktober man. Jadilah kau pegawai yang sukses ya. Nah di ruangan ini sudah ngamar si berengah. Beban bertanya gua memang nama doko kata ini. Sudah ada yang ketawa, walau sangat pelan terdengar. Mulai metung. Beban bertanya gua amin itu kan. Jadi ini bana mamusena. Jadi bere Oktober nan. Kau doakan juga lah kami ya yang di kampung ini. Kami dapat cepat-cepat dapat pekerjaan ya bere. Agar senang hati orang tua kita semuanya. Bere kalau ada lowongan di Pekanbaru di sana. Kau beritahukanlah kami ya bere. Gabi mah hatana. Puasa sokoni. Hanya kaduk dutibana. Mungkin gudang ko pe aka pengalaman ya kadongan. Kaneng dohonoku amanginak mari kita latih. Karena berdoa itu adalah berkomunikasi dengan Tuhan. Tong laho patuguhon na hudokoni. Ulu martangiang jolma margugu di bana. Obarasu alupurupitu. Bukwede no 427. Molo taide honon marjaji hita akka si partangiang lam diharadut to mamartangiang alaya kana mabiyar martangiang sa lilingon ko ni barani hodirina ala nunga hupabua rahasia ni na martangiangi doho si partangiang oparasu alupulubidu patuguho kita tunghalak na margugu si partangiangi rikodo hita gugu rikot mulumanga kita margugu mahita muluminu pita margugu mahita mulumarsahit kita talang ubat dungi sehat mahita dungi margugu mahita iduban na gudang jolong mangalang aka suplemena sa margugu di bana mangadupi aka siyadupan halai no balagay ma gugu na tajalo ima siya tuhatay tunghalak na margugu si partangiangi amanginang zamitata na kaninga diaya na parpudii ahamay diaya na parpudii so nang duaw hupapeak huhut mamiturnok beri kamuda nagudangan dunwang jolma ang buhay morum bibana maol morum rusbang na tabu labok alay nang morum bibana say busi sao tang buhay morum alanyahay gudang babay tang buhay morum bodo alan si pikiran alay buhay do podo mani hurangiyas baroma katungo dangi mabolo hurangiyas do topodo man Roma tungoy igo tonda duhita rang buhay morum maragam na buhay mabay kita ng morum alay budo alay na marhusorya kaparswala di ngudon di rohatay iduban na gudang jolma mga langubat asa buhay ba na morum amangin nang manyasato si ita tunghalak na margugo si partangiangi siya dito jalot tagugon siya tuhata duk-duk si taonon dangolo dalui dari kamu mah si partangiangi bodoh habis zolma talu bui bodoh zolma si parmonang nang duk-duk si taononi bui tapi lima pertalu do hita manang si parmonang mahita
Duk pesitaono dangolo talui. Bahasa posi tutu rohana di debatanai. Dungi hama musa dok. Sudah jo hita madok. Saya ada dua tolu. Par ai tidang doho do madok ni. Sudah jo madok. Saya ada dua tolu. Tuhan na manaluhon. Dako amang inang manaluhon ni. Dangaw. Dakita. Tapi Tuhan yang mengalahkan itu. Tuhan yang memenangkan itu. Ido gogo nisi partangyang. Tuhan na manaluhon. Sudi pangaloi. Parmonang mauhinan. Ula dong pihak na duduk di hilalaho. Uy duduk alanya kapoparan. Pasu-pasuan itu hata maka poparan mi. Uru tutu adong mabaizu roham. Sugo roham. Martangyang mau. Tangyakon. Tetangga mi betangyakon. Ali tangyang nga Tuhan pasu-pasu ida. Tetangga ki. Unangi tangyakon. Tuhan tu sama tetangga ki. Saya beda bumanyan. Dah. Kang songori. Tuhan pasu-pasu ibana. Ulu dapat di mana yang pasu-pasu. Anon piringon nido tuau. Bukan itu hata marohani i. Bulu neng memijab pihitan non lehonon nama. Jalo bolo jol mana terpasu-pasu memijab ipapijab poni mana hepenga. Tu tetangganai tang marbu ngai benuna. Ada ang bah halakaris tedi. Ada ang bah dong aku haga bibisia gulli. Ada ang bah turbukon na dui. Yonna ida. Atong panutup na maride mahita. Operasual pulupiton. Operasual pulupiton. Ruas di huriam tangi hona kapangiduan pasaut mehobar tulomoni roham anang nadikan pasato maka basa-basa turuas di huriam homa manutuhon partikian na dala pasato mo di Tuhan hobar tu halehitan na paso-paso maka yanakon nami mulai siyan sudut na poso dagdanak nang paso-paso ma akaruas di huriam saha tunong lansia toktong ko Tuhan marulak-ulak kami mga elektrodopan ang marnaluzahan mangido siyan tangan ni para siyami paso-paso maka yanakon nami guru nami na di parsikolan dapat abisuk manasida kajuara manasida Tuhan. Uy diikuti na sida ka parsyajaran ni. Dala paso-paso ka guru na mangajari na sida. Olo dung silong marsikola mga lululaw man na sida. Dapotan ulaw man na sida. Patongo na ka parakarejuan. Natalub tuwa ka buru nami yan akon nami. Marulupulo mahami ka naturas na. Tuhan posturhan nami. Di mingguan, di bulano, di taonon. Roma ka kesempatan karejui tuwa kagilingan. Ako nang dapat ulaon tabay pangkat tunasida. Tuhan akan nang dapat tikin na marumah tangga. Patoguma, patuduma, pajupang manasida do si rokap ni todina. Di taon no Tuhan nakaburu nami yan akon nami. Buhay mapajongjong rumah tangga na.
Hos turohanami. Saud may Roma sa rokap ni Todina. Dala terpaso-paso ma akageleng kami. Akan ang hodripe lehod dami tu keluarga ni geleng kami. Pardami so nang nasida. Dawak kabada sen keluarga nasida. Akan ang hodripe lehon hagabiun tu keluarga ni geleng kami buru nami. Asi roham Tuhan. Pos rohanami. Nang akan na ditano parserahan Tuhan gom-gom nasida. Parsahalaya ka keluarga nami. Nang akan fungsionaris nang terpilit dalam nang honalantik na kaningan. Paso-paso Tuhan si majuzung nasida. Paso-paso Tuhan keluarga nasida. Dipakai ho ipilito di jauh nasida. Lahu patupaho akan naumuli di akabidang nabi. Oh turohanami. Akapilian na khusus may Tuhan. Ruas ni huriam na kaningan. Naung honalantiki. Lahu patupaho naka palayanan pakubasyon. Tuhan akalansia paso-paso. Atik tunga doang akan namar sahid. But-but sahid siyan pamatang nasida. Adong namaruzungul na posom. Pasti do tumatangis keluarga. Apuli nasida Tuhan. Odo nama masuk-masuk keluarga. Kan nama rulang tahun. Pasu-pasu. Leho na kahit pasun. Gazang niumur. Doh taka asini roh na siya ko. Mengasahon guarmu Tuhan Yesus. Martanya kami Tuhan. Amin.